we're back with our final round. Ayan, kahit kasala malaki di boxing final round. And of course, kadoy na tabaw. Dahil kadwayo, karubayo, manong yu, June Sariales, sugad with Janmar Pastor. Dito lang nga po kasamitan ng radio station Tintire, Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Good afternoon. Kita iso amin na po nga nakatader nga awan pa'y makita nga tugawan dita Liberty Heritage Building nga siyempre nakaisang dalat tada kita babalasang. I consider them babalasang tatalagamot nga naglalapsat namin excluding kita ilalaki ta nagugwapo damat. Yan. So keep on listening. Kaaruba dita baba ta dumteng tumat iti nangatati dumtang suerte nasidigan iti Christmas program da I'm sure hanggang malpas sa ngatawan ang Christmas program da. Siyempre, oray ito tayo mat. Adamat ang Christmas program tayo sa Jai. Iti Ramon, I guess, iti 21 data. And aminin, mga kameng iti gobyerno nasyonal kan lokal, may pinsan iti Christmas program da. Okay. Kita madita nga nagpadatot lang nga sunata tatay second hour nasubraan tati nagpasbasa kada gito greetings ituloy tangar ti pamasa good PM kata kayo Kuya June and Ading makagingdingag kami ditoy tikan tayo nga napipintas pa request man tay Kiss Me nga Ilocano version. Okay, from Nick Garcia. Ano dito ko na tayo? Madilim bagati ko na, itinagan na. Yan, naminduang kami nga na nag-text. And from New York, ako, plus 151 ko na dito yan. Hi, June and JM, magyaman kami manan. Daya kayong agserbi kada kami. Ken mang tatirak sa kiniliwa ito ipada yung Ilocano. Kablaawan nyo man kadi, tinaimpag ng aldaw, ti friends and families of Lazaret of Aurora Association in New York, New Jersey, Massachusetts, California, Hawaii, USA, Montreal, Toronto, Canada, under the leadership of Emil Zipagan and Teresita Santiago. We've been watching your show for a long time. More power to you and hope to continue to provide quality entertainment to your kababayan here in USA. Kablao man kadi tay kasinsin ko nga ni Zenny and Maxi Pisio ita Esperanza West Aurora Isabela. Thank you from Ron Zipagan watching from Boston. MA kung na dito'y Boston. Nagmaya mo itong tag-text na pa'y. And here's another international text. Hi Karuba, have a blessed Sunday. I'm G of North Point, Hong Kong. Pakibati naman ang Eugenio family ng San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. Salamat ka ng bag nga aldaw yu dita. Oh, you see talaga mat nga. International iti show tayo. And here is another +30. Hello Karuba, happy Sunday and good afternoon watching from Athens. Also that iti country code iti Athens +306. Ayan. Ken anapaya dito iti kita so many text messages. Sir, good afternoon. Request mo iti Lahota Vekla para kini ka anak nga nakaruar tinaudi nga let exams. Favorite na data sir kung na natay. Lahota Vekla. Agur ka, do we have a copy here? Actually, kami pa yung kansunan iti live. Sabi ko mataada dito yung Lahota. Ada. So, para ka iti gagayam tayo, apo. Nga Vekla, anapay mamang, manay. Dato yan, disunata nga pa, kaya ipatugtog milatan, kami pa yung kantayan iti live. Hello, comes at Maria Vivers and Aida. Ay na nagvongga, tibiyag tay awek na. Agulbud tay laeng, dakilan akwarta. Nagpintas kan mamabagay mo ti kasta. Uray no, tirarat kinakpay swanan na. No, mamisan met kagura dat syukla. No, di mamasilyaan abot ti rupa da. When no makuntur na rakap harupa. When no mapatirag tulfang nga agungda.
kaya damit ay nalitim kudil na kaya't naaro pakas lapo niya sa agmaji kaklatan tay supay akwarta sa rek teknolohiya nagaput po ni Raria tangsit langganita ana fit uray na lagyan ng isip no make upan mikit tumangsi umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo papangkuno amom lakuma kirigrigat mi agbirok ti kwarta was ti ina na para ti pamilya was pay ti ombre tapno damasida ay na nagpongga ti biyag tay avec la patholder apatong kondom abarukong emno makaurnong doktor ti maturong inton rumabiti tanod umay kayon tangsit langganita ana fit uray na lagyan ng isip no make upan mikit tumangsi umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tapno kay ayo nakatlakay mo tangsit langganita ana fit uray na lagyan ng isip no make upan mikit tumangsit umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tatlo kay ayo nakatlakay mo umanang ko kulayan tantabuok mo agpalas bangka tatlo kay ayo nakatlakay mo Okay, once again, good afternoon to Ading Ella, Hello FDD, and to all karubas around the world. Kuna na and anyan atan nga kanta makapamurmuray from Ading Sonia Castillo Santiago of Bologna, Italy. And manang Aida Pasco Clinton, hello Ading Ella. Manademustakan Ading kuna no, kinumustakan mo dito yan. And from Arcala, Balisaliza Freddy, hello po. DJ binabati ko ni Manong Balolong, kay ni Manong Petong Amadama, ti Historiana dito ay. And Maria Peters, once again, good afternoon Kenka. And to all, agwibuya, to manang Kabsat, Glenda Faye, Batakan ng Tukol Bartolome, she's watching right now. And of course, Kabagis Minda, Almerol Sabado. Lots of them, and to all viewers, good afternoon. May nag-text, sabi niya, naimbag amalam, gayem. Kaya't kuman, tiagkid daw tayo man kantang anak. To'y gayem mo, Florentino tawag ti Cordon Isabella. Anak. Silang ka sa mundong ito, making tuwa ng magulang mo. And of course, once again, our sponsor. Our panaghiyaman, karagid sponsors iti Adda Kami Manen, headed by, of course, board member Fred Villalili and Sangguniang Panlalawigan Arco Marys of the 6th District of Isabela. No kaya tiyo, apo iti napintas nga pataba, iti karagid taltalo nyo, iti mang palasbang, karagid iti mang palang to. Yes, dati Biosynergy Organic Fertilizer and Agri-Saver Liquid Fertilizer abo ingkay usaren. For more information, please get in touch with Carl Jason LLE at 0917537111. Dadangar abo. Ket numasabol yung mat iti makinarya. Okay, bahala kayo mo ito, nagbiro kung ati pagkatangan yun. Handa kami tada kamatanan. Just kidding. Okay, sino pa kita ito mga nag-text? Nabasa mati yan? Hampay, sir. Sir, parkit man pa iti ni katugangak ni Nanay Piit kan Tatay Jerry kan ti karabami agdangdangag ti programa yun ita. Ni Manang Silet kan Manong Edmond. Thanks po. Ano naman? Programa mo na ito? Programa. Ay, Great yung Manong ading
Kapitan siguro to, Sammy Sarmiento, Barangay Salvador. Kumunta kayo man balsing, tagsala kami dito, Barangay Mi, Salvador. Tayo ading yun, Nora Sarmiento. Good PM, Kuya John and Jem. Pakikan tayo man dyan Sikugan Kamanan. Bakit? Kung naman, nga kasi isagot ko kan BF ko nga DJ Mutla. Jay Win ni FM. Kiruhas, Kuya. Mahal, ingat ka lagi dyan. Always remember, I love you so much. Thanks, Kuya John and Jem. God bless Kablao. Nagapukin ni Jenny Yap. Timalvar, Santiago City. Wow. Nga roda, as requested by Abalayan Adel Bulato itatay kaya't nakanong mga ganto sa natangahal sama kiti paay na katagiti so amin kagayam na aglalo kini manang Larina nga nagapu si Jai Canada. Dito welcome song na kanon. Day ay say kantina, sin igid di kalsada, sin banda na adhalsema. Ayang pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na budaw iman. At ado'y mang arong, kabaro ay gogowapo, padaamin formado. Watak pa'y uwat kumkit kaya watak pa'y iit ka, balasang ay naaamo. Naagdagsan mo katko, nanabagsan kiday ko. Begaw pa'y isan ninilak, sexy ay banak awak, yapuyong ay mankikila. Magandang tanghali mga sir. Pa-shoutout po sa family Ramos from San Sebastian. Ramon Isabela, play nga po yung song na si Siwi. Diyak ni namnama ay sakan bolay duna, en balasang idhalsema. Umiguyog yan kanana ay kataman inumta, dilay dak dudowata. Imatong sila bisaan, ginawat ng botelya, nabunsiyan ng pusin na. Dadakadigayang gangko, kaman magtatsan yes ko, tanumalian maitotdo. Naagdagsan mo kako, nanabagsan kiday ko. Bego pa'y isang inilak, sexy ay parang awawak, yapuyang may mankikila. Naagdagsan mo kako, nanabagsan kiday ko. Bego pa'y isang inilak, sexy ay parang awawak, yapuyang may mankikila. Sarong Mississippi na. Okay, DJ Great po man ni Pepito Pantaleon, Dr. Jen, Manang Linlin, Ken Manong Impong, Mading, Ingkol, ni John Ken Emil, John Graceta, Ken Lovely May Kakayan, nga agpat pataya tuweteng Ken Risa. It's me, Isaac Caseta, ng sinili para request di Alibot Ken Kapi. Thank you so much. Awat kundi nukmaat, pun ka ay ayama. Intaruk taamba sisiwit una ata, nukat nuka manyutok kayan na imayo. Iso nga ama
afternoon, kuya natin. Kablawan nyo man ni Tita Maya family Jay Sandnisio. Sandnisio. Madela Quirino. God bless you always. Ang galing nyo talaga kumanta. Pa-request mo ni Jay. Listen to your heart. It's Joseph Tamayo. Pabati man abot ay lakay ko nga ni J.R. Likwanan. Tampururot, pinigsaan na antiya, nagpatukar, papansin. Imoy ko binisita, igaw di sugbo na. Nangitlo si duwa, maan siya. Nubi unyo maam-amo, mampakada kayo. Tapno maagaman nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, no lumawa borboron ko. Sumurag loob gumanyo, tasa ko, di ng paamo. Sisiwit ko, no lumawa borboron ko. Sumurag loob gumanyo, tasa ko, di ng paamo. Okay, John Mark, kung ano dito ay miss na mi, di kantamon nga Only You. Mabaling ka din nga kantaan para ka amin nga madamag nitingag. Dito ay Barangay Mi. Request coming from Ben Hasmin of Gulak Difun Quirino. Is it okay? Yes, and namabasit. Da nag-text ko na na. Bagis, ket ko kuma nagpasalamat kadagiti sumarongkar iti pasken medical man. Lalo kadagiti timulong kada kami. Ken syempre kanya ni uncle naragsak na may anyo. Nagragsak na may anyo. Kuna na. Okay. Awan na nyaman na bagis. Basta no bagaan na kami lata. No dati okasyon nyo. Umay kami. Wag lang nga may taon nga dagig mi Okay, from Elaine Candoy. Hello again mga kuya. Naragsak nga Domingo. Tayo kaya naragsak nga. Panagkan tayo nagmayat. Dagit nga boses yung gamin. Makapa-in love. From Elaine Candoy. And Lenemar Aganon sa si request ko man birthday song para kini uni ko ihong anak ko Danny Mar Pascua. Birthday na to December 14. Oh, asidigan. Into no biyarnesan. Well, happy birthday ken kuana. And Anthony Pagatuan says here pa kan tayo man idol DJ Isem ken pay kumusta man apo ken Engineer Danilo Pagatuan dita Wafra Road Kuwait loyalist jud ita kayat na kayo nga makita to nagawid kano dita Philippines. Well, very much welcome abo. Please see us. Okay, and Pearl Gorospe pakibati man bayaw ko nga Narding Felipe, manang ko nga Lorna, jay manang ko nga Shirley Lial, ken Gorospe family, tibatal apo ng ising kuyon mga idol ko na. And dagiti diti Hong Kong is still online of course. Good afternoon kada kayo ta. Bati ni bayaw ko Narding Felipe. Manang ko Lorna, jay manang ko Cheryl Lial ken Grospe family tibatal apo. Nang lasing kayo. Anak ko na. Ayun, Aya Idol. Kung wala naman. Sino?
Di ka mawatan, Pearl Grospe. Madre agad das liaga kung hello Kuya Jun and ating GM. May balam niya ay only on? Yes, as requested. Apo katikita ka gula Exit ka Difun Quirino. Talaga. Mayatin. Okay, detikordin na po. Kalikagom yung amangag nga kansyon ni John Mark. A song and a piece from The Platters. Platters. Ipagikantin na po dito. O apang kaagaong. Plato? Plato na dyan. Platters. Ngarod. Ang kaagpa-plat ito yan. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Pinutad. Only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dreams come true, my one and only you. Only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Siya mo, tadi kanta mo ako. Tapi ya. Sarun waktu kuana data, iti kalaban ng sonata. Okay nga roda, magtagdak mati old hits as requested by John Mark. Good evening, ladies and gentlemen. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kiss you and call you sweetheart? Do the tears in your heart seem empty in bed? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear,
Are you lonesome tonight? Alaan yung aro din nagta cellphone niyo, Karola. I-text yun. Itinagan yung edad, kinadres. Kente pa ulo na dati nga sonata. Taama nga. Nasi kayong timangabak. Iti sang gasot api sunod. Courtesy of Engineer Kokoy Terte. Partakan nyo. Isan nyo lang, iti. 0915-071-3686. Inunaan. Partakan nyo. Adayta. Ako pinag-text ma. Nakaturog ta. Napuyata terapi eh. Naginong ta arak. Honey, you lied when you said you love me. And I had no cause to doubt. But I'd rather go on hearing your lies than go on living without you. And now the stage is bare. Oh, and I'm standing there. Oh, with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Well, let's say goodnight and goodbye, Dina. May nanalo na. Sakit. Uwian na. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Aha!